Kani kabor kajong upra ban penlong iki malir kumju banlong kum kirim mana. Baya kata pini iya kajing kala haka sanhi masima haka jalai jungi borok away. Bapai babe kani kajing kumar kajong ki kelas dang ban wat dong wat daun na bun kiliang. Kamtam yung noy alam jong ka party. Kamtam iki noy alam jong ka party. Yang iban kinong bul kinong kersan kam dodon tham. Henry pai babayin ngakwa ken ban kentu yapi. Bai Dr. Ricky walay dalalay no makna salandat kilo. Idon hakan kapor. But ipu samrke habo pay ka sahit beneng. Ya kajinglong kajingman jong kasan hima sima kajala kajongi. Idap ta kajing kermen. Kajing terang ba kajing angnut kajongi kalong. Banwan ra ya kasensya ka khadar ka bukod. Ngakwa ken ba pinkali yalde hakan kapor. Lagay Dr. Ricky imla bandon lang bagi ban pendap ya kata kasensya ka khadar bukod. Hato pim snaw ba kada ka kamram ka jonga ka jongpi. Banwan ra ya kata kasensya ka khadar ka bukod ka jala. Kasyong hanga barapi ban pendap ya kata kajing terang kajing angnut jongi Dr. Ricky. Ngahala de simak ka jong. Bau blay ula bure no na kasan perhat ban kajing start jong kun benreu panum soto ya kasan dur ka jong ublay ula bure no na kajing start jong kun benreu panum soto ya kasan dur ka jong namara dang ngi soto no ya kasan dur ka jong ublay nginum dei su ki breu ngin dei ki blay nama baka VPP kan thau sarkar haus nam araja arpupra nanges khamalade Bangin ong hakatakapor ka VPP ka thau sarkar haus nam arja apupra day namar kajing khlat no jong Dr. Ricky. Ngangets kamalade hoy ngamla ban sotho ya ka sendor ka jong ublay harenga don kajing ngets kamalade. Pai babayit kanam kaburom boniu rangba ulara. Omtang sa kiway pat kijalangan ya thu khanay pi bakane kalapoy sa kiway pat kiri. Ya kajinglong kasan hima sima hakajala kajongi. Pai babe manta bagidon kini kithuay baret kibatut halaka lanti bagitut tang sa kaway kaduryaw baka kamram jong kata kaduryaw kalong man pengam jalot tang kaway kali. Kaduryaw kaday ka NPP bakalien kaday ka VPP. Bak kini kithuay kibatut halaka lanti kiday kini kiway ki party. Larabiong ka Congress, larabiong ka UDP, larabiong ka SSPDP, larabiong ka BGP, kiday kijo. Paibabayin, ngakwa, yung piban penkan mau, hagani ka por. Ka NPP, kabasensya niya ka dyan hato kanundon sa mo, ikisamla, kirirang ba, kibala, banlong kibanapo, ka party, banlong kartong, kabanta, ka party, hagani ka MP, hagani ka by-election, yung ka MP. Kidon! Henry dahang ni bong unong tau jirway bapaw kajala hakasarong ba hakakrong. Hakasarong hakakrong. Kiyong badon hadut sangot kiba apply ticket. Tambaong na banray. Pause hakabakhatdo ki hakban sulit kro yay Dr. DRL nonglat banlong ukartong jong ka party hakani ka MP election. Pai ba bay. I Dr. DRL nonglat idi urang ba breu badon nya kanam ba nya kaburong. Ngamkwa ban kentho. Away ka mga kwa epi mo pinsoto kalongkog niya. Menswa haba ka party kalaray ban pinyakon ni Dr. Ricky Sengkon. Kidon kiba naka party NPP kiba beng kiba ko yaki. Nganot banong bagita kiba beng kiba ko yaki. Wakti sitang si sapet kimyakot karinyen ka jogi. Henday ki ang kumno. Bang Dr. Ricky unile ayu. Hapo parliament. Lada umno pan katasoot ulaha pan katamaw. Hano kata ki benyo Dr. Ricky, Henry u Dr. Ricky ubreo ba jamno baru bayay siya, ya kajing keno ba kajing ngay kento usap jar ba penni da kakam. Henry hadien balaklat no, kisdang baniyaro ya Dr. Ricky. Badbanong, baong don breo so kumu Dr. Ricky. Nado kajing stan, kajing syampang, kajing jamnot. Ulong tau kentem uken jay. Kiyaro hakata karukong badon lay kiwi party kiyong. Ladang ijet kartong menta. Ngihakban jet. Yo breo badon niya kajinglong kumadon u Dr. Ricky. Balay. Dahil na mga likad daw. Baka party NPP.
Wala don makanahado sangot kiba apply ticket handay kidang likhot di Dr. DRL nongat banlong ukartong jongki namar bagi kwa ban penyesat yem yai ban i Dr. Ricky Sengkon. Day na magani kadal. Baha bagi yaro i Dr. Ricky Sengkon kiong ba kum Dr. Ricky Sengkon to omdon. Mihapan wad ukartong kum Dr. Ricky Sengkon. Misko tenat cibuan baka parti ka don yaw Dr. Ricky Sengkon tang baka basosi kalong bo Dr. Batskam omlong kum Dr. Ricky. Kata ka day ka bakikwa panuan ra hakasain perkat jong abat jongpi. Banyaro i Dr. Ricky baban ben i Dr. Batskam bat banyo nujor. Ikini gi arlut hakaperla hanglo bakya tau. Banyaro i Dr. Ricky khnang ban ong bo Dr. Batskam omlong kum Dr. Ricky. Ngakwa ban keli ya pi. Kilong kami kilong pa. Hapidon cipong ki khon kidon cipau jinglong. Wan ada ki khon senrap maknarut kinomla bandan kaju kajinglong. Pinomlap yu Dr. Ricky borok oi ka perthai pindalin wa pinomlap ka jinglong Dr. Ricky. Banganot pan ong ro pinomlap kum Dr. Batskam. Kidon na kajong kajinglong. Hanrai pat ba bayi kum ki priyo ngilaban don da kaju kajinglong. Nilagi don na kajong kajinglong mo kono. Henry hama pipi jet. Yo MP ni kapor. Pihak ban jet halor kan nongren. Bak kajinglong kajong priyo. Don gibong. Bawa Dr. Batskam lan supet bi shui dai ni bet kyo. Rakhir jur kham rakhir. Ta dalale ta rukom demut. La ba shui jet no ro priyo bakhan rakhir kan ta. Henry kan mau ka jumlong jung Dr. Batskam na pilaya syam. Om day mga super ro. Henry pindalasam pinsotohi. Hato mental don semo unong rap habo pet yunu dim so budang don hadim so unong botu so ulong so bajo. Pinomla banong botu so ulong so bajo. Klam na damat yo. Te komjuk pat babai. Hakani ka por kum ngaong ya pinga kentu ya pi kajingyaro jong kini kebedo nakalyang persya kalong ban ben jay Dr. Batskam. Kan mau paling ngaong ya pi di benjet halor kanong rip. Nakwa ba pinkeli. Nakwa ba pinkeli. Hakani ka por. Haba pijet balay ngaong kanong rip. Ladai Dr. Batskam i per na Dr. Ricky bani Dr. Ricky i per na Dr. Batskam Henry ka way ka pila man siyam makidon niya kaju kanong rin balay ngaw ipi bani banjit ang mga kaju kanong rin padba bay habay day bagkortong jong NPP nganong kwa ban ben nganong kwa ban ko uday urang ba budan niya kanami ka burong ko basta ko siyam pang habay jet halo kanong rin balay ngaw kumta ngakwa ipi kipadba ba pinkeli hato ka jingong jong kertong ka NPP hakani ka MP election habay om man simsnam bo konrat sang uday uklen la thang jwat labam ngako aba pinkeli hato ka jingong ka jong i bo konrat sang ma uday uklen la thang jwat labam hato ka day lani ka lai lani yom don klen cho habatang dia makata ka daw pat babay ngong ya pipi man pet halor kanong rin ba ka jingong jong ini rangba kertong jong NPP baka reservation policy ka di banday kakong kajing buon pat hato ka nang day kakong kajing buon pat hindi ka lakalano di kumno ken pinong banta ya ka party NPP kumno ken pinta halor ka nong rem lasya ay bantanrong ya katin kasi hay schedule naman ka party NPP kung piyos mo kin isnang baladat baday baka doon ki MP na ka party ka jong ki balik hang ya kaktian kasih bandung akhirat ka bapra. Temental ka party NPP ka om yung kertong bangkam ka baila banle. Lada konong rem kam scam. Na makata ka daw pat babayet haw pidjet yung nong yalam jet halor ka nong rem. Baka kwaro ban kantu ya pila kwa ikino yalam ki baskam pidai ban keliru ya radira dengan day na ang unong kersang baskam. Pat babayet ka party ka yang scam kino yalam ki yang scam. Day namar badon niya kithiet ki Batskam. Kaparti bikin ayalam kilong kemudian bilat. Beliau dian bilat uyan skam. Om day namar kitran ki Batskam. Henry namar kithiet ki Batskam. Ban mga ba mapikin ang tersan. Ini banlong kita kithiet ki Batskam. Manta ka sorkar. Kanwan ra sa pang katakaroy ka para ka jala ka jami. Lalo pinsus na. So tenat banong. Maka jala ka jami kelakil. Haka ekonomi kelapoy do nyaw pon rewajat kulot.
Nganam laban lan, bakajala kajongi kelakio kini kisnam, khatway hadu khalai persen malausnam. Hamrai balai kajala kajongi kadang day kajala kabadok tampat. Lara kajala kajongi kakot hadu nyo pun rewajar kolor. Balai te ka report pat bakajala kajongi kalanya pun kajala kabadok. Mentana kan nyo pun rewajar kolor pidang kambantip baka sorkar kamkwa ya pi bantip ya kani. Nakan nyo pun rewajar kolor 100% kadai karam. Kaumut balai puar hajar kolor kadai karam. Balang pisyam ya karam, pihakan siyo ya kasut denya. Nadong na gino-gino banang manumudang kaman siyo kasut. Pisyam ya nung karam, pihakan siyo ya kasut. Karam kasut bakajala kat siyo hakasisnam. Pedyo piyong kaknat sa punot kawan balayan. Ha? Kasut hakasisnam bakajala kahapon siyo kadai siya hajar sanspa saw folklore. Sisnam kata kaditang kasut. Siya jar sanspa saw folklore. Kamut lah si penai sispa arbu praklor. Hakasisngi kamut saw klor kendai polak. Sisngi kata kaditang kasut. Papai babayit ya kadang government dap. Hakaway pa kakantiyan kiyong ka public dap. Public merupay pa, dap murkaram upay pa. Kaday na. Karam mo sa upay pa. Kakong kasensa sa hajar hatway. Kilong yin kibadon hakajala kajongi. Kilong yin kibadon hakajala kajongi. Ngan supulit nang gunong yokiong ba ngabalan. Kilong yin hakajala kajongi. Hawar hajar hatway kadon kumbasan lak arpaw tuli kilong yin. Nama bumong Thomas Sowell economist. Joka US uang bakani kadi karam jong pat ba. Arajar khatway ngi don sanlak arpo tuli kilong yeng bat nantang ilaban kot syakan rew lak sanpo tuli kilong yeng. Lan pisyem ya kani karam. Baka sarkar ka syem baka don. Mun man la kalong yeng ka don ya karam ka basaulak handai pawaja. Man la kalong yeng ka don ya karam ka basaulak handai pawaja. Kay kaban jala ngi nyamla ban siyo karam. Baik, nyuma ang namar kata. Wat ang balgawan kami pipila siya kanong siyamram. Kajala kabarit ngihap kan siyamram. Henry ngihap kan pet hangnong ipenot ya karam. Na mga takadaw makuha kan kali na pikipat bate yo piong bangabaran. Pat babayin lada kajingkiw kajong pi kakiw manus nam katway adok halay persen. Bakaram kajong pi bakakiw katsan adok 4% malaus nam. Hato nang dong na to nang ruspa na. Nangdo, katakin ke jumat bepi. Nang tapay babay ngihapan tip siya nung ipulot ya kanikarang. Nganaay nuksay pitang artali. Kadon gaway ka entry point ka ba po umling ka ba do arklor san paulak. Naman mga benta benuan raya kan marasas hindi ka kot ka umlong hapan penprano ito ka jintay. Gaway ka jintay po pulo ka ba sispaklor. Kabang sispaklor kamot ba sipaw charlak. Latay ya kata ka building. Lakhot ya kita ki Union Minister na Sabahan Penuan at Ribon Henry Matala Jan Sisnam kata ka building country kam. Pagbabayin kung mga ong ya pila dan ngingiwan hakabon yung ong te banginong siyem ya karam. Kada ngideban pulut ya karam nakabantaban penni pagpagpagkintiyo ya kajingyo jang kajala. Magkintiyo ya kayo kakot jang upay ba. Pagbabayin ang mga ong kumta sa sisien nga kuha ban ong ya pi. Kakum ka CAG report. Pindapet haki hospital sarkar kajongi kiduna kidawai haki hospital sarkar jongi nado rew pulai hado 90% kamot haki hospital sarkar jongi rew pulai hado 90% kem don dawai let kai ma pi haki hospital sarkar yo piong bang sulam le yo piong ma sutawnang bang nangang let ma pi haki hospital sarkar ba pinlap dalade Penlap dalade la tu don dawai nem Henry pulai du 90% kam don dawai haki hospital sarkar nang taki machine Henry hado 6% don nilai kiwi ki jaka ba don machine mansumar yo piong bisa sisian ka kena cepat balan kadai na CAG report Namar pindalay ki hospital sarkar, ki doktor ki jongi kilong ki basta, ki nurse ki jongi kilong ki basta, rela ka sarkar kam penbiang kay ken kad manja. Kay kadao baging kuha pan penbiang. Namar lada biang, pimnong kamsu te banang likrom.
Na makatakan daw, pwede babit, ni hapte ban musyar na kalian kasungi. Lari ang makana ka Roy kapar, manang Roy itong nang Roy, bapa itong nang par. Balik nga ang kumta, pwede babit nga kuha kung manras na kaway kapanghang niya. Mantaki buon kibakan no, bagi bakan tho ya ka party, bat ang baani ka party, nakaborti blue mantala po sa ka. Ito kyo? Kajanta mo. Uwe urang ba? Uwe kan do pa nga manin. Uang mansiski. Uang ay ti kan kran ka magikran. Lagi ang magipuna porti blue ro ay kan kran. Lagi ang ajanta mo ro ay kan kran. Lagi puna ka kasentek so ay kan kran. Maka ka pisa ka mo pat ba ukwa pansen niya. Pat ba bayet na kuha ban kaliya pi. Lada pi no siya ka party si power po ka. San spa si spa. Hato pi kami ay naka party banong banay ka kontrak ya pi. Hato pi kami lanti ay naka PPP banong nga aya pi san po bin kami lanti bangan ay kam no ya nga. Pi kami lanti kung kata. Handa kay ka pi kami lanti pi kuha ban kami lanti ya ka sen siya ka hadar ka bukod. Lalu pat ba ukwa ban ay balipin kang. Hari nga kuwate man pinkan mau ya kini ke bakan tho ya kani ka banta. Balay pinpet kang silyang kaman. Balay pinkap ka silyang kaman. Pindapet ka kung naka website jo ka ECI pinpet. Kani kalong ka donation sa ka party. Don ba si power po, don ilong kami, don inong bela. Don inong kuwit, nong depway dong, don inong detempo, nong kidong, don ginong dukan siya. Kiyong siyem kasan po kasi spa. Minsan niyang nakapag-party na makinget, makisya niya, makanaman raya kasan siya kada kabakot. Pagbabayit kang kwa ban kaliru ikilong pa. Makisama siyang rang. Don no urawan, ubalit kway hakapong, bat ay jingbam no jingbam balang, bat nung kamit lanti banyo daw ka? Don taray balong kung ta urawan, ban ang banlet siya kapong kway daw ka, ban ay kajing ay, ban pang-up daw jingbam balam, babang kamit lanti banong yo ba? Kinkuabet yung doka, balik nga ang kungta. Pindapay niya kadonasyon niya ka NPP. Kidon kibadoniat, dagi paukulor, dagi kror. Don badoniat, dagi paulak. Ngakuha ba no, ngakuha ba pintip, badon kisimen, company kibadoniat, life san lang. Don kibadoniat, san paulak. Balite pinkonyo, yung pad mo, badoniat si power po pinka. Henry pimpet silang kamat, yung kini kibadoniat, life san lang, san paulak. But lada don kini kibadunyet lai busan san paula hatu kan sudah ka donation kam klan kan no jing kami lanti manta hatu sarkar kan no banong banganong INOC siya kisimen company andala sem nya kapisa padbabaye hatu don kita mo kita kibril kibandunyet at busan lak klan banganong no jing kami lanti lai paula sau paula kini baro nganong dai bangaken no bangaken tho kala nga susuba balada don no bril uba donation at busan san paula Ban ang klang kanong na kasi kamilang ti tata mo undang klen so la batang do. Hanay kini kabadoniat kita kasi kamilang ti bangan ay kan niya ba bangan siyem ya kontrak mo sokar. Lalo kanong ko jingtay, lalo umna ban lalo ka jingtay kamlong katpong palamang hatu ka sokar kanot banong iya. Mental kanot mo ka sokar banong ayan usi ya kiseman plan lalo duniat san paulak lai paulak. Karena balai pipet tayo ka pipi ka ba ay sipaw ka at po ka sispa ka aspa ka. Mga takada pagbabayit nga kawa yang ibang impusyaw. Paban kanto ya piway haba pimi babalit habot. Kanmao yodon na pling jong pi ki bas house kamban job ngitep pengin job be. Hon ngitep pengin job be ning baga jingko ku jong play ngitep pengin job be. Handay nga sukwa ban kanto ya pi kendia. Wat ong rabangingin siyang bet no haying na makaparty kala job lupa nga nung lithap borda na makiway kila lithap. Labi ong kumta lalong buong tu kena. Nga nung lithap nga nung litho exam ra ngan pass bet na maralitho kiway. Kanong laban long kumta. Na makatanga kanto ya pi na kanika hinyaw 100% ki bami palithap bord. Sngawha bang treshitong. Sobaban pelat ya kapor ka jongpi bagani ka jing thapot kan kil adok thapo %, lani khandai %, lani 6% bat hangta klumar film na mga tagadao kani ka election MP manta kandai bi ka je khun namta arajar atupra namar kani ka dao babaro manta kisdang ban khuslai namar kani ka dao bomanta kisdang ban treshitong ko mga pi rungyo habang dai ban rungyo bampu tharo habang ju bampu tharo mga tagadao pad babayin
Kidon ki baong ya ka party VPP, ban pen kon noy ka baong iba hibing mene, ban pen kon noy ya ka party NPP, tang hapo khana para. Ngaku abenya thuk khana ipi kani kawai. Sasan minute dong dong. Kan mau bakan dia kan nam ka burom ka jala ka jongi, bagi jet ikinoy alam khalam ka pisa kam kot tang ka jala ka jongi, kala poi shaki be kiriru. Macam senam men badang don ni Dr. Ricky ipha yang aso po Nalanda University, kabadon po Bihar. Banyak tay, banyak her, ban muria merjumut, bat sipau tuli kiri, habai day makakam, kakam, man penroy sakit hay nong kendo. Hakata ka session, i Dr. Ricky ide bangkran men stop bat ngari bangkran na syai janbe. Hadiah ni Dr. Ricky beladak bangkran, i Dr. Ricky ilet no namari haban be sikiwe pat ikam. Hakata ka por damiet por bangi bangja, udon uwe usam la bawana po Philippines. Ubatray baru presiden jong ubatray po office jong presiden ng Philippines. Nang tangay don rubat armut kinong Japan kipangisong nang nuta. Ngadang ong yaki utay urang ba ubang legit nila penjok yung uklam kapisa kajala kajongi. Yung kumno katakalaban lang aba Philippines tang kami yung election kawan pulor do kasaw pulor. Yung laban ngay pagbabayad uniw sama na po Philippines uang wala katakalang kabasisya wala katakalaban diya po ang medalya kani kadiban na bandiya po Philippines ukumjo. Namakataka daw pagbabayad kaya ka pangile apo kajala kajongi kanumpot tanga kajala kajongi hadi ka ne kanam kaburom kanyay ne pateng benrew kan bangwan kan kanakan porong ya kani karukom jet kajongi ya kinong mikmat siya kayong dorbat hawan na mga takadaw pagbabayit na kajing smoke yang akan tuya pi akan nilapor kalau pitap ya kabot kajong pi om day ba pitap tang nakabanta kajong pi pitap ru nakabanta kito kibang padyo akan tapbot na mga takadaw kinbuan menta menyamastap kadang ii menyamastap kadang ii bakidon kita nagiway perkilang persya ki edit ya ka video kajong ki edit ya ka video kajong bat ong ba ngaong namarba Kakiyo kamarbam kamardi akajala kajong ide namar badan kini ki check gate jong district council. Handre kajingkran kajong ngaong kini ki district kini ki check gate ki babian. Handre ki wengno yang kata kajong bian ki butang district council. Ki persyang banyalam bakala. Paiba kayen namar kata kini kismi ki banwan le pindang bun ki video banwan sapi kajingkran jong Dr. Baskam hamtam kajingkran jong Baarden. Kan mau paiba kayen bandol kajaka jong Baarden kamlong kabasok. Ngakan mau kapor baklat makajingsun joy Baarden kalong hado kata-kata. Hapor bakla i Dr. Ricky don kita kinong persyam na kiwi paki party kiyong. Hakajakaban klat u Dr. Ricky lade bang klat u Baarden. Hado kata ka podor kajinglong jong kacag penreo kajungi. Nama kata kadaw pagbabayit nga kwa ban kentuyo pida ka man siyang kabasmok ya. Kaya kaban jaya kajala kajungi ladang imyo sosyo ya kasur jong Baarden. Kaya kabanjaya ng ilang miyos mo suyo kasuro Dr. Baskam. Kaya kabanjaya ng ilang miyos mo suyo kasuro jong KPPP. Karay kasyong hanapa kapi. Na mga takadaw kubay subon kubay siya dyan mo. Nakabanta ka jong kapor ka jong pi. Bangangits kam. Bakum bangiyo ya kanam kaburom na kanikasyong kaya ki election ki bladap. Nantaharu. Kamtam na yung akim tu nakabanta kibiyas mo na iyeng or kumjo. Kibang jumi pantakbot. So bahaban mi isakmat bat ban syanya ha party ka jong ban wanra ya ka jingkala hakadong kathan bat komjuru nakabantai Dr. Baskam ngangangit halade bay Dr. Ricky lale katto i Dr. Baskam inang la ban le khamba ya ka ei ka bay la jule khudai sibon khudai sia jar mo ha upra